डोसा ले रहा दे डोसा नॉन रोटी दिला आमलेट किधर है है दो पीस नारियल चटनी अचार Welcome to my channel Robinson Vlogs. Non lom gani litam video aki mi bustame na tum phana paklang khade lo othemi athe nilta okaringo yat prana mi mem hedi pending oi sona duko masi na tum video mi ba non dela lo sinon na tum bana chitan phang pachor papik lo sinon ma hedi ar bi ta yang sudi yum nasta dukan nam na ku ok chunam nam na pi lo sinon dambong lo yoho lah kayak gari pasang apa tuh non vlog semang tiagi senang lah dambong aja don tuh tapi tak jam lagi lama ke ini yo kan vlog gua lah lama ke senon kita mau pulang gari ada parking ya lah kita mau pulang lah lama nggak tahu nanti dam lah deh kita lah kau nam nih नितिन दामी गरी अभी मजा आएगा ना भिड़ो yang pi don tuh kita mau tentang kota Cidaim pak masih nanglan mau video ya di kota Cidaim tentang mau don tuh mereka jadi jalan tambang lain udah ini kan jo napi ya be mask naik boleh tak kan này bằng cháo gì bằng đặc hả?
गाड़ी किधर पार्किंग करेगा यार पूरा gini ना oleh ना masih sedikit select di kan क्या हो गया इधर पार्किंग करेगा नहीं पूरा गाड़ी जाम हो गया अरे बाबा oknam mampu deh lo karo mah gari jam pi gua arbi ta jam pi kan ta हम ले चला पूरा देखो dosa pen amlet putih kipai amlet chong ngomong nge ini lelang ya order ada sudah kicui pun chong ding lah jong hai tak jong hai kira lah ong hai lah lelang one for A few moments later. sang le ada deh dosa nong putih lelang amlet किधर है ong hai दो पीस नारकल चटनी अचार सांबार करी बना लांग से भी हो सांबार करी का going to home nó này em sẽ dám lo tôi sai chưa ta phát lang phải lo cái ở đây là giang thị कौन सी जगह बैठे हुए मैं इधर से जाएगा ना इधर से जाएगा इधर से जाएगा ना